Mizoram Sarkara PHED Minister Prof Lalnilawma'n Vawiin Khan lunglei khopui tuilakna hmun Pialthleng le Tlawng tloin lunglei khopuin tui nyang nar zawh hmuh theihna na Amrut 2.0 le Saski hnuaia Greater Lunglei Water Supply Scheme ti champlun na thawh mek a enfia. PHED Minister Prof Lalnilawma'n Lunglei Municipal Council Vice Chairman Pukelrin Omale Executive Councillor Pilel Shuai Tlawng Sailo te Sarkar Official te Political Party Shuai Tu te Lunglei District Consumer Association LDCA Shuai Tu te le MJA Lunglei District Member ten Antoi Oma PHED Lunglei Sarkala Superintending Engineer Sa Vawiin PHED Official te le na thok tu contractor ten lodong sungin Greater Lunglei Water Supply Scheme ti champlun tur ruak man na le na thawh mek te an lo ko hmu ba ka an harsat na le machop te minister ne na hian an lo thlen ani PHE Minister in Pialthleng le Tlawng tlawh hian Greater Lunglei Water Supply Scheme ti champlun na thawh mek chungchang le malak zui dan tu te soi ho ani a Lunglei District Consumer Association Shuai Tu te le MJA Shuai Tu te chuan kumsang ni somni paruk thal lo thleng tura lunglei khopuin tui harsat na ato to lo nan tlonglui tuikhuah gravity dam siam na tho mek chu chak tak a tho a hun taka zo ani an be sei thu suin chak zo ka na tho ani theina na khol le thok tu da bel ngai le manrom mo lak khom konga po contractor te chu chak zo ka hmala tura an phut thu an suya AC engineer sang a chuan nakaldan le sura wanga na khailak dan te chak taka na tho ani theina na department malak dan te le nga chhop an nei te asoi fia LMC Vice Chairman Pukelrin Omapo in lunglei tui harsat na tizia tura malak na a PHED le LMC Councillor ten tho ho na chata kan nei thu suin a the anga tho pui zelanin kwam thu asoi PHED Minister Prof Lalnilawma'n Greater Lunglei Water Supply Scheme ti chamtlun na tho mek chu lungleiin tui thiam hlim nyang nara hmu theina tura malak na poimo le lom takani thu suin na thatak le chak taka kalpui ani theinan department lampo in theito kan chwa thu le contractor te po atul anga annor reng thu suya tuna malak na kalmek pa ka lunglei tuilak ti chamtlun sel na turin scheme shang hnuaia ruap man na le machhop an nei thu tar langin tlong tuikhuah na le tuilak ti chamtlun na tho meka Consumer Association le MJA ten an jei puina lom thu asuya kilti na changa chan ho na le tho ho na chungin na chata ka tho the ani abe sei thu suin tlong tuikhuah bik chu March sangni somni paruka zawh man nge tura malak tu mani thu asoi tundin hmuna lunglei tui pam mek na Greater Lunglei Water Supply Scheme hi November ni somni patni sangkhazakwa somkwa panga a manchan ni in tuna hian kumsom thum upa ani to a lunglei tui lakna ti changthlun na tur hian chuang ni in malak mek ani a kumsam ni somnga pali kumsom thum nu thlenga mihring nuai khat sin khat sang khat zariat somni pasari chom theitur tlawng le Pialthleng lui atanga tuilak na tur ruak manna upgradation of Greater Lunglei Water Supply Scheme Pumping and Distribution System to Saski 2024-25 sum cheng vaibel se somnga panga point pasari senga malak mek ni in civil work hi PHED in departmental work thokin manrua le khol mamo ero chu supplier hnen atanga lak ani a he project a hian tuilak na main pipeline ti champlun na turte tuiti thiam hlim na le songbol na water treatment plant ti champlun na tur le siambel na turte pump house le a khol thar da bel na turte tuisem dar na distribution system le electrical substation ti champlun na turte atela kum thum chunga zo tura ruak man ni in Greater Lunglei Water Supply Scheme to sa treatment plant le sedimentation tank te siam that mek ani a athar hlaka siam tur te chu sedimentation chhok jang khai tur resettling tank hi sak mek ani pump house thar hi po hi sak mek ni in backwash tank chu zo to ani a Pialthleng atanga ramzo tlang pumping main kilometer song pakhata thui po tho mek ani a hengba ka hian transformer lian electric motor le pump set
zakwa somkwa kilowatt le control panel te chu athar la ka thak tur ani lunglei tuilak na ti changklun na tur hian tundin huna chengvei bel che som paruk mu to ni in apung pui thuwa na hi za zela somni pali vel zo to angai ani a he project hi zo ani hun chuan tuna tuilak mek ni khata 2 liter makta duai pathum point panga tang hian liter makta duai panga point panga apungin ni tin 2 liter makta duai kwa pe chuak thei tur be sei ani Greater Lunglei Water Supply Scheme ti changtlun nan hian Amrut 2.0 hnuaia sung cheng veibel chepakwa point pakwa pasari sengin improvement of water sources and extension of distribution system for Greater Lunglei Water Supply Scheme na tho me kani boka napum puya chungin za chela somriat pariat vel zo to angai ani a he scheme a hian khochhung pupui lam tuisimna tu thu sam lo lai te siam belani ba ka munriat Polytechnic Complex a le Hetim Complex a demountable tank avain liter nuai som pathung dong siamani a hemi ba ka hian a hnapui le lian ber chu Pialthleng pump house thanga fu tui tamlaya 2 liter makta duai zani somli khwa tin theina tur tlawng tuikhuah gravity concrete impounding dam siamani a ahna hi HS construction chan mari aizol ten thokin February ni somni pasari sangni somni pali khan agreement zia ani a na chan tura man rolak khom chan ani lain furin na wangin na hi ahuna zo man lovin na tho hun hi po se ani a tuikhuah na dam hi abul thut nen meter som panga sang tura ruwa man ne in tuna hian za zela somthum panga vel zo to angai ani Zawh since 1973.